Lotshani bakwethu okhuluma nguVusi Nanas Skosana. Namhlanje ngithanda ukuthi sabelane ngelwazi kunesifundo esincane engisihlelileko bona ngisenze namhlanje. Namhlanje ngikuthanda ukuthi sikhulume ngemorphology. Kanengi lakukhulunywa ngemfundo zamalimi kuyavela ukuthi kunaku-morphology, abo-phonology, abo-semantics, abo-syntax njalo njalo ngokuhlukana. Kodwana ngizokuthanda ukuthi sicalane ne-morphology namhlanje. Angazokhuluma nge-morphology yoke kodwana ngizokhuluma nge-morphology kancazana nje ukuveza isifundo esincane nje. Umbuzo uthi yini i-morphology? I-morphology isifundo esiphathelene nokubumbeka kanye nokwakheka kwamagama asetshenziswa ekulumeni namkhana emitlolweni yethu yangamalanga. Ngiyabuyelela, yini i-morphology? I-morphology sifundo esiphathelene nokubumbeka kanye nokwakheka kwamagama asetshenziswa ekulumeni namkhana emitlolweni yethu yangamalanga. Ngaphathi kwe-morphology ngikuthanda ukuthi sikhulume ngegama. Yini igama? Igama sicetshana sezelimi esikwazi ukuzijamela ekulumeni namkhana emthweni. Ngiyabuyela godu, yini igama? Igama sicetshana sezelimi esikwazi ukuzijamela ekulumeni namkhana emtlolweni. Imikghwa ekumele igama liyenze ukuze silibize ngegama. Bakwethu banengi abosolwazi abavezako ihlathululo yegama kodwana kunendlela ekuhlolwa ngayo ukuthi igama lilungele ukuthi lingabizwa ngegama na. Kunemikghwa emibili etjhejwako eqakathekileko. Umukghwa wokuthoma ukuthi igama kumele likwazi ukutjhidiseka, changeability. Kwesibili, igama kumele likwazi ukuhlanguleka, isolability. Tjheja-ke nasikhuluma ngegama asikhulumi ngebizo begodu nasikhuluma ngebizo asikhulumi ngegama. Siza kubuye sihlathulule ukuthi umehluko ukuphi. Okwenziwa ligama, igama liyaphinyiswa. Isifundo sakhona i-phonetics, ngesinye bathi mtlolo mazombe kanye ne-phonology. Kwesibili, igama lisetshenziswa emthweni, syntax. Kwesithathu, igama linehlathululo, semantics. Igama kwesine linendlela elakheka ngayo. Zonke lezi mfundo bakwethu ngaphakathi kwegama ungafunda nge-phonetics or namkhana i-morphology, ngaphakathi kwegama kodwa ungafunda nge-syntax ukuthi lisebenza njani emthweni. Kwesithathu ungafunda ngehlathululo etholakalako mhlambe i-semantics. Kwesine ungafunda nge-morphology. Ngamagama nawufunda nge-morphology ufunda ngendlela elakheka ngayo igama. Akhe sihloleke umehluko otholakalako ukuthi liyini igama begodu liyini ibizo, liyini igama, liyini ibizo. Nasikhuluma ngegama sikhuluma ngesicetshana sezelimi esikwazi ukuzijamela begodu sikwazi nokutjhidiseka endaweni yaso. Kwesibili, igama kumele likwazi ukuhlanguleka lijame lilodwa. Isibonelo, umuntu, khamba, phezulu, magama woke la. Ungabi nomraro wena ubona umuntu, ubona ukhamba bese ubona uphezulu ucabanga ukuthi mhlambe sikhuluma ngenkhakha zekulumo. Awa, asikhulumi ngalokho, asikhulumi ngesikhuwa bathi it's part of speech. Asikhulumi ngama-parts of speech, asikhulumi ngenkhekhe zekulumo kodwana sikhuluma ngegama. Ibizo, nasikhuluma ngebizo, liyini ibizo? Ibizo ligama lanoma yini esikhona ukuyibona besiyirhwathe kanye naleyo engeze sakhona ukuyibona besiyirhwathe ngezandla. Banengi-ke abaveza ihlathululo ezihlukahlukeneko ukuthi ibizo leyini kodwana kanengi-ke ibizo negama zisebenza emaduzelane. Nasikhuluma ngebizo nasisemfundweni zelimi, nasikhuluma ngebizo suke sikhuluma ngeenkhekhe zekulumo. Ukusetshenziswa kwegama emthweni, syntax. Kunengi-ke lokho okuvelako kodwana ngizokudzubhula kunye namkhana kubili. Ukujanyelwa, njengoba siveze ukuthi igama kumele likwazi ukujanyelwa namkhana ukwanyelwa emthweni. Isibonelo, inja iluma umsana, inja iluma umsana. Bese singatjhugulula umutsho sithi yona iluma umsana. Ungathi la ubona yona bese uyagijima godu ucabanga isabizwana. Siyazi ukuthi yona ukuthi nasikhuluma ngegama ukuthi igama ukuzila igama
kumele silikwazi ukuba nemihwa. Igama kumele likwazi ukujanyelwa. Ngamagama ungakwazi ukuthi usebenzise igama emthweni begodwa ubuye ulikhiphe ufake elinye endaweni yalo kodwana umcondo uzwakale kuhle. Emthweni ongehla igama elithi inja kanye nelithi yona magama begodu alamandla ukuthi angabizwa ngamagama. Kuba yini na? Igama elithi inja nelithi yona magama ngoba akhona ukwanyelana namkhana akhona ukujamelana. Lokhu-ke kuyasivezela ukuthi igama linemihwa ekumele liyilandele. Siyaraga ukutjhida kwegama emthweni, changeability, la sitjheja ukuthi igama liyavuma ukutjhida endaweni yalo liye kwenye indawo. Lokho kumele kwenzeke ngaphandle kokulahleka komqondo ofunjethwe ngiloyo mutsho. Ngamagama nakutjhentjha igama liya kwenye indawo ekade lingasikiyo, kumele nangabe umcondo awutjhuguluki uyazwakala, kuyatjho ukuthi nakho lokho kuyavuma ukuthi lelo ligama. Asenze isibonelo, uncema ubhalelwa kupheka. Umutsho wesibili uthi ubhalelwa kupheka uncema. Ngamagama uncema, umutsho wokuthoma uncema simthethe samfaka ekuthomeni wathi umutsho wathoma ngo-uncema ubhalelwa kupheka. Emthweni wesibili sithi ubhalelwa kupheka uncema, simtjhidisile uncema samusa emaswapheleni bese sathatha ubhalelwa samfaka emathomeni. Kuyabonakala ukuthi uncema naye uyavela ukuthi uligama. Okhunye okubaluleke khulu ukuthi igama lakhiwa ziinhlavu. Iinhlavu nazo ngezinye zemfundo esingazenza ilanga loke ngelimi lesikhuwa kuthiwa yi-semantics. Lasokela lokho okutjhiwo ligama namkha singathi lokho okuhlathululwa ligama. Igama lakhiwa ziinhlavu. Nasela ukwakheka kwegama sithola iinhlavu ezihlukeneko. Isibonelo, ba plus or plus ke akunamcondo ozwakalako lapho kodwa nasithi boke all, nasithi boke kunomcondo ozwakalako. Iinhlavu zihlangene zenza umcondo. Bakwethu nasesikhuluma ngeenhlavu zinengi izinto esingakhuluma ngazo, kunokulumbana kwabokamisa, kunokungwaqazisa, zinengi iimfundo ezikhona elimini lesiNdebele esingabonisana ngazo kodwana namhlanje bese ngifuna ukuveza i-morphology, ngibuye ngiveze igama nebizo bese ngibuye ngiveze ukuthi ukuze sithi igama kumele ukuthi igama ligama kumele sitsho ukuthi sibona imihwa emibili le isebenza kuhle. Ngibanga lesikhathi siyathokoza.